Kasato torta sastojci za kasato tortu, 4 jaja, 500 g keksa, 250 g maslaca, 200 g šećera u prahu, 200 g oraha, 200 g suvog grožđa, 2 kesice vanilin, šećera, 1/2 l mleka, malo ruma. Kasato torta se priprema na sledeći način: dobro umutiti na pari 4 žumanca sa 4 kašike šećera, dodati vanilin šećer i mutiti dok se masa ne zgusne. Posebno umutiti 250 g maslaca sa 200 g šećera u prahu, dodati u prohlađenu masu od žumanaca, pa mutiti dalje dok masa ne postane penasta. Izlomiti keks u krupnije komade, pa preliti sa 1/2 litra kuvanog hladnog mleka, pa dodati isečeno suvo grožđe poprskano sa rumom, 200 g seckanih oraha i 4 štangle omekšale čokolade. Ovu masu sastaviti sa prethodnom, na tacni oblikovati tortu, pa premazati snegom od 4 belanceta. Za sneg umutiti penasto 4 belanceta, pa u njih polako sipati 250 g šećera ušpinovanog sa čašom vode kao za slatko, pa sve mutiti dok se potpuno ne ohladi. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnoviji recepti, zato nas zapratite.